Prase se igra skrivača. Priče iz Žirove šume. Napisala Julia Donaldson. Ilustrirao Axel Scheffler. Klinci, ovo je specijalna knjiga gdje možemo da otklopimo i zavirimo iza malih prozorčića. Hoćete mi pomoći? Idemo. Boko, zaigrajmo se skrivača. Koka kvokne glasom svojim. Može, kaže svinja. Evo ja do 10 brojim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Svinja do skrovišta sad mora naći put. Vidiš li ti gdje se krije kljun nečiji žut? Je li to koka? Ne, to je kos. Idemo dalje. Hajde za mnom, crni kos, u traganju se pridruži. Da vidimo šta to koki kao tajno mjesto služi. Gledaj, šator. Jel to koki sad adresa? Zar ne vidiš? Otud vire smeđa duga 2 ušesa. Da vidimo. Hoćemo otvoriti? Jel to koka? Ne, to je zeko. Idemo dalje da nađemo koku. Hajde, zeko, za mnom kreni, u traganju se pridruži. Da vidimo šta to koki kao tajno mjesto služi. Tačkastu neku deku spazi svinja gdje se suši. Ispod nje su 2 noge, a ne neke uši. Jel ti vidiš nogice? Hoćemo dignut deku. Ko je ispod? Vjeverica! To nije koka. Idemo dalje. Kredi za mnom, vjeverice. Potrazi se sad pridruži. Da vidimo šta to koki kao tajno mjesto služi. Možda kata ova koki pruži zaklon lijep? Zar ne vidiš? Odatle viri neki krznen rep. Ja vidim jedan repić. To je puh. Jel to koka? Ne, to nije koka. Idemo dalje. Kreni za mnom, dragi puh. Potrazi se sad pridruži. Da vidimo šta to koki kao tajno mjesto služi. Ko se krije iza grma krasnih vrtnih ruža? Pogledaj prugastu njušku što se kroz njih pruža. Jel koka ima prugastu njušku? Ne, hoćemo otvoriti. Jel to koka? Ne, to je jazavac. Jazavce, za mnom. Potrazi, nek bude kraj. Na izletničkoj dekici zovem te na čaj. Ali koke još nema. Svinja nikako da shvati. Gdje bi koka mogla biti? Možeš li ti saznati? Imamo ovdje jednu zadnju škrinju. Hoćemo je otvoriti? Eto koke! Bravo! Kraj. Hvala vam što ste čitali sa nama. Nemojte zaboraviti da kliknete like i subscribe kako biste mogli biti obaviješteni o novim pričama kada ih objavimo. Ćao, klinci!